Bitese. Ni byiza mabuja. Shobuja ari hano kuva ryari? Amaze akanya nk'iminota 30. Ariko nabonye atanameze neza. Ihangane mukundwa. Ntabwo tugomba kuba turi hano amasaha. Kubera iki? Hangane ndakubwira. Mu rugo ntabwo hameze neza. Bitese apo murakora iki hano mwebwe? Sinabagejeje mu rugo mukanyara? Narandi baza ko yaje kunyica burundu. Kuki umugabo we yashaka kukwica ariko? Abantu bose bazi ko gufata nabi, ariko simbona impamvu yatuma kwica. Uyu munsi ntusange mama. We yajyaga atambira saa sita z'ijoro mama, ariko uyu munsi yatashye kare cyane pe. Kandi n'umukozi yambwiye ko yararaka atarameze neza na gato. Wenda byaturutse ku kazi. Akazi akora gashobora gutuma atahakara. Kandi iminsi nk'iyo twayibayemo. Ariko byararamye. Anti, ubu nturebe ibihe biba arimo koko? Reka jya umenya kuri yari umugabo we. Rura ni urugo rwe. Umugabo n'umugore barakenerana. Yarwara akamurwaza. Ni nayo mpamvu babana. Rata kibondo ihangane. Ariko wamugani ibyo mama avuga bishobora kuba ari ukuri. Byange bikunde ngoma gusubira mu rugo. Ko n'ubundi nankubita nagaruka mbe ndiwe nkubiswe. Ihangane rwose. Sheri, dusubire mu rugo. Lydia baburetse mfite igitekerezo cy'inyamibwa. Zambariza. Lydia zambaye. Rero ni nk'umutiye. Igihe kirageze umenye kwirwanaho. Abagabo hanze babirwa bakinisha abana b'abakobwa. Ko bizera ko nta mukobwa wabasha kwiterera ingumi. Iki nicyo gihe umenye kwirwanaho. Majyo ni ibiki? Leya, mama wa iki nicyo gihe ngo amenye kwirwanaho. Kandi ntuzongere gutinya umuntu n'umwe. Sinshaka kwigisha kwirwanaho kandi ubikore neza. Lydia, ibi bidufitiye akamaro uko turi batatu. Oya. Bigenza gute ndabimubwira gute kugira ngo abyumve? Okay. Lydia, ushobora kunyigisha kuririmba? Lydia. Kandi waje kunyica. Ari uranyica twarwanye George. Uranyica twarwanye. Ese uri mu biki? Ko wajya mu gukina ikinyamico? Rwanye George. Ngwino turwane. Mbari ukareka ibyo urimo, ndagusabye. Ngwino urangiza umugambi watangiye nijoro. Ndangiza iki? Ngwino George, ngwino unyice. Ngwino George, ngwino. Ibitekerezo nk'ibyo bikora he? Kandi narakubwiye. Ugendere kuri rambwa akazi ngo ni mubyara wawe. Reka kumujyana mu muryango. Kandi ntumindire umusazi. Modoka yawe iri hara hanze kandi ntabwo ugeza izi sambira saa sita z'ijoro. Ibyo ushobora kubinsobanurira. Wabinsobanurira ute?
Lydia, nyumva. Ntabwo icyanzanye aricyo ngicyo. Ntabwo naje kurwana. natangiye kunanirwa George ngwino unyitse ndimo ndabira n'ibya muri kasike ko naho George Sawa, gerageza kunyumva. Ntabwo naje kugira ngo ngwane nawe cyangwa nkwice. Ahubwo nyine kunyigisha ikintu kimwe gusa. Lydia, ushobora kunyigisha kuririmba? Yego. Nibwo bufasha nkeneye bwawe. Wamfasha ukanyigisha. Hari ikintu kibi mvuze? Wowe umeze neza? Nizere ko wamuhaye isomo ariko. ngo ashaka kuririmba. Tungo iki? Ushatse kuvuga se ko wagiye uraririmba? Oya, cyanshakiraga cyane kuririmba. Uri kunshaka? Gerageza usobanurire uri kunshaka. Aho kugira ngo ukore ibyakujyanye, wagiye uramuririmbira. Asiki. Byose bishatse kuvuga iki? Kiriya kigabo kigufata nabi. Nkuba wari ubonye amahirwe yo kumukubita igipfunsi mu maso. Ariko wagiye ngo uramuririmbira. Menya uri mu rukundo nyarwo. Cyangwa se uri ikigoryi. Mwana we. Ya mugabo yakugize nk'umucakara neza. Aisha ufite umukiriya. Ihangane gato. Igise cyabaye. Ngo yaririmba. Gushye. Urashaka ko mwigisha kuririmba? Iki? George yarahangayitse cyane. Yagaragaga no mu maso ye cyane. Ko arashaka kuririmba. Nanjye nabibonye ko yarahangayitse. Ibyo ariko ntibisobanutse. Ndumva bimeze nk'umutego. Tawugwamo. Akaziza shahari icyo ashobora kuba biziho. Ko mukanya Brian na George bari bari mu kabari. So wenda hari icyo tubwira. Byo ntibirasobanuka. Ariko muzi n'ikindi. Reka tujye kureba Zizi. Urabona bimeze neza. Sinshaka ibibazo. Abakobwa batatu mwese murikoze muragiye. Noneho uyu munsi sinzi kuri bwije. Wihangayika mama. Hamuru tugiye kureba turaje mu minota mike. Sibyo?